apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, syunay anak ko. Anya ngay ta in-deliver da. Dakkel mo't a karton. Imported a lotion, lipstick, kan bestida, nanang. Ay nawaw. An-anwam ngay dagita. Sapay dakkel a karton tinakaikargaan na. Anya kumapay ngay, nanang. Ilakok Ano kasta ag negosyo kamutayin, anak ko? Wen, nanang. Ipadas ko mamat. Iso na lang tawam mo ti pwistom apang i-displayam. Ilakok iti online, nanang. Ada nga ta gumatang. Adamat siguro, nanang. Malala. Ipadas mulat ta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Amangan nulin niya mga agpaisaw ti agnegosyo. Hello, Marishuni. Anya ti masapul mo, Mari Mildred? Nakitak man ti post mo iti Facebook, Mare. Lakom dagijay, san ka de? Ay uwan, Mare. New arrival dagijay. Imported, Mare. Agpili ka kit de. Ang mga not na magustuhan. Free delivery, Mare. Adayong ngamin ti ayan ko. Ay na masadutak amagmag na, Mare. Ay, mabalin mo't, Mare. Kasaritak ti kasinsin ko. Taidagas na iti ayan mo no agpasada manan. Ay, kitam ti insin ko aladawan kin ka, Mare. Gatangam ka di daytoy, Mare? Un, Mare. No, gatangak day tabistida. Ada ti free lotion kun free lipstick ko, Mare. When, Mare, 1:2. No gumatang ka iti may sa abistida, ada libre na a lotion kun lipstick. No gumatang ka iti dua, di 2 a lipstick kun 2 a lotion ti free item mo, Mare. Ay, nawaw! Mayata, Mare. Ikanak iti 2 abistida, Mare. Tay maroon kun pink, Mare. Large size. Sigurado ka iti large, Mare? Wow, ni pa-deliver mo. Tay free item ko, Mare. Di mo liplipatan, why? Nasayat may tanagawid ka, Dagaws. Wala lakid din o marabyan ka manay. Win tanakilugan na kada, Mare, Paula. Nakalibre ak manan, lakay. Nagtuwa ka tagkapita. Sa anak pa yung makakapkape, lakay. Ay, win gayam. In-deliver da ka, dati order ko. Wal, nakangingi naman. Anya daya. Order ko dayjay kan ni Marishune. Imported dagi jay, lakay. Ay, nawaw. Aging gagatang ka man iti imported. Di ka agungot takwartak mo tin bayad ko. Sa dido, tinangkikarga iti order ko, lakay. Aday ti salas. Mabit laang nga raw. Takitaak no ustumot laang ti impa-deliver ti gayim ko. Narigat ti maiskam ita panawan, lakay. Ay, nawaw. Ay, apo, basit mo't gayam to'y bestida. Sumahaw ka man tagitaag. Ay, apo, makita mo't tibilbil ko. Na, kasla large mo nga may ti size na bakal. Kunak, umanay ti large kanyak. Ay, nawaw. XL ka bakal, san a large? Unay kan? Nas ka na makasaritak ni Marishone. Masapul nga isubli na ti kwarta. Ananwag ngay dagito ya bestida. Kasama nga umanay kanyak. Sapay nakangingina. Saan award iti kwartak? Basol mo lang Apay ngamin arong size ti ginatang mo. Ay, isubli. Tapno saan nasayang ti kwarta. Yawat mo kanyak ti cellphone ko. Taawagak man di kumare. Kumare!
Isublik to in-order ko, abistida. Ni, apay ngay mare. Sa magayam nga manay kanyak. Si kamot din ang ibaga a large tigatangam mare. Inulit ko pa eh. Saan nga rod nga manay, mare? An-anwag ngay dagitoy. Sapay nakangingina. Di nakpainik kan iti discount ko kat kumare ka. Basit lang tiganan siyak iti ginatang mo mare. Saan nga umanay a pumanangak? Ay, ano kayat mo? Isublim ti bestida, taso kataklangan iti XL mare. Saanan, mare? Isublim lang ti kwartak. Ay, saan ang mabalin mare? Considered as sold daytan. Sa maysa, si kamot din ang ibaga a large ti size agatangam. Ay basta, isublim ti kwartak, ta isublik mat to'y impa-deliver mo. Ibagam iti kaanakam, tao may naalaan dito'y balay. Awan ti wayak amapan mangitulod tita. Ay nawang, daytoy laang tinsubli ni Mari Mildred, nanang? Wain, day talaang matiin jab ti kasinsin mo. Day talaang kanaw ti insuble ti kumarem. Ay nawaw, ayan nga iti lipstick kan lotion. Na, apay, awan di taya. Awan mat nanang. Amangan no inala ti kumarem, ah. Isublik ti buo a kwartana. Ngam kurang mat to isubli na kanyak. Inala na mat dagiti free item. Na mga no dagiti free item na laang ti kaya na. Ay saan ang mabalin nanang? Lugi ak no tilaang free item ti alaan na. Mabit man, tawagak man dadya kumarik. No siyak lang king ka, mapan ka lang ni Jay Balayda. Tapno makapagsarita kayaw itinalapat. Adayumat nga rod ti Balayda, nanang. Nalabas mat day ta Mildred. Talagang awan ti pakawanan na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Anak ko, may mayat no personal nga agsarita kayaw. Tapno saan na makapagrason. Mayat, ta lipstick mo, abakay. Ay, amom lakay. Waterproof day tao. Sapay nagbang ti lotion mo. Naggatang ka na kita. Ay, kuwala kay. Ginatang ko ijemol. Madlaw amay ti quality na. Ay, syempre, nalaingak nga agpili kung nakmanan. Ay, amangan kit din no kayat dama ng agatangan tamay sa lotion lakay. Extra nga min kay. Kasarita ko ni Manang Carla no kaya na. Wan man, isupay mo't nga igatang iti masapsapol dito'y balay. Anyang iti aramidom dito'y balay, Marisyone. Imayak ta kayat ka ang makasarita, Mari Mildred. Kurang ti insubli, Mari. Buo ti insublik a kwartam, ngam di mo mat insubli dagiti free items. Ay, nawaw. Saan ka di para kanyak dagiti free items, Mare? Nukas na. Pudno ti atap ko. Dagiti laeng free items ti kayat mo. Ay, nawaw! Di mo't samot ang muti kaya't asawan ti free item, Mare. Free item mo kuma, no gimatang ka, Mare. Ngam imparefund mo mati buo a kwartam. Kundi ited ka iti free item sa ita, di mo mutla ang gayam ited. Ulitak manan Ada ti free item mo no gumatang ka. Saan basta mait-ited day tamare? Masapul gumatang ka pa'y itilakok. Awanan na. Inusar kon ti lipstick kan lotion. Di mo mo ngamin inbaga nasapsapa. Dua lipstick kan dua lotion day jay mare. Awanan. Nalukatanan jay dua mare. Anya? No isublik dagi jay kan ka ay sigurado saan akayat dagiti customer mo. Tan nalukatan kat nga ruden. Naksayanan ti kargana. Ti amo ka kat para kanyak dagi jay a free item. Inton sumaruno, lawlawagem ngamin, Mare. Anya? Kumusta ngayon ako? Anya nga tinagsaritaan niyo, ijay kumarem. Ay, saan mat amakaw? Awat day dya Mildred, nanang. Ingagara na lakit di tinagurder iti wrong size, tapno maala na ti free item. Naglawag, nanang. Free item laeng ti kayat na. Kasano nga roden nga ita? Awanan na. No ilakok ti bestida nga insublina, masapul nga ilakok itinalakla ka. Tawan matan ti lotion kan lipstick apasurot na kuma. Na,
Nagpuskol mo ti rupa na tinangala iti free item. Awan ti babain na dayjay nanang. Super barat lang arudan. Mahilig pa iti free item. Free delivery pa iti kayat na. Sapay sakto lang ti lotion kan lipstick nga impaw iti supplier ko. Awanan sobra na. Inton sumarunaw, di mon lakwan day taatao, anak ko. Ay talaga asaanan nanang. Ay, logyan na kami. Kumarin pa'y mga raw. Jak amo no nangalaan na iti puskol ti rupa na nanang. Sapay lang kung mata may lakok ti bestida nga insublina. Iti kas na, saan adakkel ti lugi. Pudno ka di tinadamag ko, bakit? Ay nawaw, kumplitun mo't alakay. Kunak man no, ginatang mo ijay multi-lipstick in lotion mo. Mate. Ti kunaday di Teresina, kat free item ka no, tila ako ni Kumarim Shuning. Sino kumamot nga tinakadamagan ta? Ni Kumarim Shuning mismo tinangibaga kadagitipada ng aglaklako. Ay, una yan. Agraman day ta abanag, imarites na pa'y. No apay ngamin adi mo na isubli dagita. Kat in-refund na mo piman ti buo akwartam. Talagang awang pakawanam bakit? Di ka mabayin iti kastangar aramida. Lakay, ti kuna ni Marisyuni kanya kat libre ti lotion kan lipstick. Kukuam kumaday ta free item. No di mo kumainsubli ti bestida ginatang mo. Agpudno ka man kanya bakit? Ingagaram ka di ti wrong size nga order mo. Tapno maalam ta free item. Lakay. Pangaasim ha. Di ka agbalin aman ang gundaway. Super barat ka lang arutang. Mahilig ka pa ilang iti libre nga item. Ura awam mo ti ginatang mo. Ay na, makonsensya ka mamag. Umay ko i-deliver to yung order mo anatang Mildred. Mano akilo day tata. 3 kilo na kong. Nay, awan ti free item na tata. Awan na kong. Pinapudno na. Lalakalaang gamay di preso dagiti lakok. Ngam ti preso day di palingkay. Sa maysa, saan ka sing-singiran iti delivery fee no kasta nga umay ko itulod ti order mo dito balayaw. Ay nawaw, nabayagan na gumatgatang ak itinateng. Ngam, awan mo't gayang free item ko. Awan ti free item. Ngam free delivery mo dito'y balayaw. Kun nalakalaang ti presyo. Tata, di lang mabalay na libre ti sang akilaw. Tila ang yung 2 akilaw ti bayada. Ay, saan ang mabalin anak ko? Ay, lugi ang matla. Labanugak pa yan nagdrag na. Tapnulaang may deliver ko dito anyo. Tila ang ganan siya yung ati pampanunutin nyo, mate. No, saan ko agatangan dagitoy, ay awanan ati daduma agumatang kada kayo tata. Amangan no, malungtot laang iti arubayan nyo dagitoy. Malagarutan. Iti mulaang ti bayad ti 2 kilo. Tapno makaawid ak mo tayo. Sa dino tinagapuam tata Benny? Iti ayan da Mildred. Hindi libro ko tinating order na. Apay nga rod akas ta tilangam tata. Kasano mga may. Lalakalaang tila ko. Kun free delivery. Dumawat pa iti free item. Amo na nga an anusak ti magbag na. Tapno mailakok ti bunga tinating amulak. Baraton nak pailaang mag. No agapit kayo manan iti nateng amula yung. Di kay mangi-deliveran iti ayanda tata. Wag. Anusak lang ti mapan mangi sursor di sintro. Igyo langan dito'y balay. Tatulungan kayo ang mangilako tata. Kasta at talaga ni Mari Mildred. Super barat kun mahilig iti free item. Kastamat lang tinaramid na kanyak idinapalabas abulan. Iswadya kun kayat alakwan. Malugi lang tinegosyo no kasken kwa na ti customer. Huwag nga rod. Di kay madanagan tata. Adalat ta ka di gumatang. Saan lang ani Mildred ti customer tayo. Ado ti choice tayo tata. Sa bagay gusto ka na kong. Ado, te mambalin pangilakwan tayo.
Nay, nagadumot tinday taan nateng anak ko. Lako ni Tata Benny, nanang. Tulungak amang i-dispose iti lako na. Tani, baratan mat ti kumarik ang mahilig iti free item. Ay nawaw, oray ni Benay. Wen, nanang. Lakayan ni Tata Benny. Ngam kastapay lang ti haramidan na. Awan kaasi na ijay lakay. Free delivery lang arudan. Ay nawaw. Talaga nga awan ti pakawanan day ta kumarem. Ay naku nampay, nanang. Jak ammo no anyamat ti kapanunutan day ja a tao, nanang. Di bale, inton sumaro no, saan min alakwan. Ay tapno saan nga agruam. Anusan ti mangibiraw. Nagadaw a customer dita. Sa dino ti papanam Tata Binay. Iti ayon da sunay na kong mapangkumangkitaan no nagatang tinateng ko. No kasta, da kayo gayam ti mang sup-supply tinatangkin marisunay. Tulungan naklang ang mangilakaw na kong. Ayun na Tata. Sigurado nga ato tam amuna customer taglaklako mo't iti online. Tapno saan da kayo abaratang dagiti barat a customer akas kini bakit ko. Huwag nga raw, pinapudnunan na kong. Nabibit pa'y ama ibus tinateng alakok no iso ti mangilakaw. Mayat nga rot ano kasta Tata. Mabalinan anayunan nyo tinateng nga imulayaw itarubayan nyaw. Ay, manualawas ang tinapalabas ngam awan mutten di Tata Benny. Hapay ni Tata Binay. Di mo nga menon mangi-deliver iti lako na. Awanan ta i-online mo't ni kumarim suni tinateng alako ni Tata Binay. Anya? Di mo namnamaan. Ngaw may pay agi-deliver ni Tata Binay dito'y balay. Kalpasan tinaramid mo pa ng barat itilako na iday. Ay, pangalaan tang aruden ngay itinateng lakay. Sapay nakangingina iti palingkay. Awana. Di da kan kayat alakwan ga pwede kinabarat mo. Inulit mo kin Tata Binay. Tinaramid mo pa ng barat iti kumarim. Talagang awan ti pakawanam. Rugyam mo tagmula. Tapno mong tiriga na. Na, di ka man lang pampanunot si Katuneng? No amom lang aramidik dagi jay tapno makatipid ta. Ay nawa. Makatipid kang agpaisaw. Ngam kasano mapiman ti negosyo ti pada tayo tao. Numaminsan, panunutan tayo mat ti banlog ta. No super barat ka, awan Awan talaga, di da kalakwan. Alawan! Wanan! Urasyak mat piman, no kaskin ka ti customer ko. Talaga alitlikan ka. Dahito pa, ipadas mo ti mapangadag iti sikat amol, wano grocery store. Makatawar ka nga ta ijay. Makadawat ka nga ta iti free item kadakwada. Alaman bakit? Ay, nawaw! Saan laang kuma at ipagimbagan tayo ti panunutan tayo. Di tay agbalin ang mananggundaway kan managing bubukod. Panunutan tayo mat ti pagsayaatan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.